Sebelum pengajian dimulain dan kula nyona sombengan pamausan surat Yasin sekalian kangkui rencana keberangkatan dan kula marena insyaallah pukul 10:30 beserta jemaah umroh 350 orang akan melaksanakan ibadah umroh. Keselamatan dan juga keselamatan saya tinggal santri sebagai gadin toh. Ben atas sompengan pamausan surat Yasin beten kula ngaturake banyak sekelangkong benajunan menar mukai pareng nataka hajat. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il 'amilin wal awliya was shalihin was syuhada was siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikhis sufiyatil muhaqqiqin khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Hasan Asy-Syadzili wa Syekh Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Ahmad Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad wa Syekh Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Ar-Rifai Syekh Ahmad Dasuki Ibrahim Ad-Dasuki anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina wa ala auladina wa ala azwajina wa ala dhurriyyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma al-Fatihah khususan ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdatina masyayikhina masyayikhina muallimina fiddin. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا ولا أولادنا ولا أزواجنا ولا ذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم
مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغن عني شيئا ولا ينكدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نوريد الغلام بسم الله الرحمن الرحيم رب إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شملي المندثر إنك أنت العزيز المقتدر اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والحمد لله رب العالمين رب إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شملي
Al-Mundathir innaka antal azizul muqtadir. Ikfini ya kafi fa anal abdul muftaqir. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibadi faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi inni maghlubun fantasir wajbur qalbi al-munkasir wajma' syamli al-mundathir. Innaka antal azizul muqtadir. Ikfini ya kafi fa anal abdul muftaqir. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibadi faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Semoga kalaban barokana suratu Yasin, kalaban barokana hizib Syekh Abdul Qadir Jailani, beten kaula serta rombongan sakapal pasalamat ban Allah. Pelancar sarang Allah. Tak songkan, sehat, nak kanak ni keniin nyalam tak manying, ibadah na terima. Sia doa ki malam mangken tertuli tak hajat ke Mekah Madinah. Sia doa ki malam mangken tertuli tak hajat ke Mekah Madinah. Dan gula berangkat sakapal Paleman sakapal. Kalaban artian sobung sesobung omor lanceng omor setajana. Kalaban barokana suratu Yasin, kalaban barokana hizib Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya berangkat selamat, saya tinggal selamat. Ajunan setaja selamat. Ajunan setaja paringi taka hajat. Ajunan setaja paringi bunga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala surata Yasin shifaan liman qara'aha wa shifaan liman quri'at alaih, alfa shifa'in wa alfa dawa'in wa alfa barakatin wa alfa sihhatin wa alfa hajatin wa alfa salamatin sammaitaha ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'immata ta'ummu li sahibiha khairat daraini ad-dafi'ata wal qadiyata tadfa'u anna wa an ahli buyutina auladina dhurriyyatina kulla afatin wa su'in wa baliyatin wa huznin wa taqdi lana hajatina. Ihfadna anil fadihatainil faqri wad dain wa min syamatatil a'da. Subhanal munaffisi an kulli madyun, subhanal mufarriji an kulli mahmum,
Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya mufarrijal hammi farrij, ya mufarrijal hammi farrij, ya mufarrijal hammi farrij, farrij anna humumana wa ghumumana farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam mangken dan gula akan membahas tentang masalah at-tawassul wal istighasah. Tawassul gak dinto, enyak kiburu kan tawassulnya. Tawassul yang ki istighasah yang ki. Kiburu istighasah kan. Tawassul. Kemudian mun kiburu apal saya baca gula sempat irkam guru nyaman hizib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian mun maca ya toren. Ijazami dan gula. Yang Fatihan Kanjeng Nabi ban ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kasah untuk seteja hajat. Selamatan, kerjekian, ban lain. Tak hajat. Pon, kita lanjut. Apa ada penjelasan atau dalil yang menjelaskan tentang masalah tawassul wal istighasah? Wa qala azza wa jal Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kak itu dan gula mondudah keterangan seperna etoles sarang almarhum muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang. Pon, bigulem. Ayat dah, wahai orang yang beriman, takoat hibin kapida ka Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Nyari hibin kapi ilaihi ka angkui dapat ka Allah al wasilah dak ka anda. Wasilah ni anda. Perantaraan. Anda perantaraan. Napa makna wasilah kan? Dalam tafsir makna wasilah, tining makna wasilah kat dito. Kullu ma ja'alahu Allahu sababan lizulfa indahu wa wuslatan ila qada'il hawaij minhu. Wasilah itu adalah kullu ma ja'alahu Allahu sababan. Pensapen si Allah ka into ada tiyakin pereng nikah kelakuan ini kita disebab. Lizulfa indahu kangkui semak dah ka Allah. Boleh tanya kalian. Orang baca Yasin ni kan nikah adalah ayat Al-Quran seibaca gulaban sambian kagui masamak ke Allah. Benar? Guru wasilah. Bacaan ki urung Syekh Abdul Qadir Jailani guru wasilah. Coba bigulai iyartena. Nikah kan arti untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rabbi inni maghlubun fantasir. Potongan kinika adalah potongan doa Nabi Nuh ketika mau dihancurkan oleh kaumnya. Edolimi men kaum. Rabbi kuste ini sanggunatan kula maghlubun dikalahkan. Fantasir. Nyona petolong ya. Pas itrosaki ban Syekh Abdul Qadir kalaban doa lain. Wajbur. Totopaki ya Allah. Kolbi atedan kula al-mungkasir si ancor. Si bela. Gempel. Jadi biar mau nanti masalah, macam kenikah, masya Allah. Biar mau nanti masalah, gempel sampai aten sambian, ancor aten sambian, sejan nyanyian lo kata ada. Wajbur kolbi al-mungkasir, wajma syamli al-mundasir. Pakompor laki, pangkat kemuliaan dan gula gak dinto yang sudah mulai tertutup bercerai-berai di mana-mana. Papolong boleh ya Allah. Abak apes, lambak pernah jejah, pas apes, ampun lah budiman kama. Papolong aki boleh ya Allah. Innaka antal azizul muqtadir. Karena ajunan ke ento dat si maha menang.
Al-Muqtadir, ajunan ka ento yang maha memberikan takdir. Ikfini ya kafi. Cukupin abdin wahai dat yang maha mencukupi. Napa saya ikan niat abdin? Ikfini ya kafi. Fa'anal abdul muftakir. Saya itu adalah hamba yang betul-betul butuh kepada engkau. Wa kafa billahi waliya. Wa kafa billahi nasira. Cukup Allah yang menjadi pelindung. Cukup Allah yang menjadi penolong. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak berkehendak zalim kepada hambanya. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Dicerabut oleh Allah, dipatah-patahkan oleh Allah sampai ke akarnya usaha-usahanya orang-orang zalim nih. Dicabut benar Allah sampai delai petompas. Wa sayalamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Orang-orang zalim itu akan mengetahui kemana sebenarnya mereka akan kembali. Ke mana? Neraka. Oh, apal. Dah, ulang nama le. Sendi HP. Cek ke bayi selfie bayi. Mara pengadup katang jolok. Zoom. Rabbi inni maghlubun fantasir. Wajbur qalbi al-munkasir wajma' syamli al-mundasir innaka antal azizul muqtadir ikfini ya kafi fa'anal abdul muftaqir wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun azim wa mallahu yuridu zulman lil ibadi faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun walhamdulillahi rabbil alamin. Pon. Berarti kini kan bisa jadi wasilah. Dan lagi apa? Wa wuslatan ila haqada'il hawaij minhu. Dan menjadi perantara untuk tergapainya kebutuhan-kebutuhan. Jadi mbian nikah sero nyari wasilah, kira-kira wasilah kak dito dari ante kak dito baabaan bisa depak ke Allah, ben hajat bisa tekah hajat. Bisa terhajat. Allah. Wal madaru fiha ala ayyakuna lil wasilah qadrun wa hurmatun indal mutawassal ilaih. Tapi hati-hati, yang dibuat wasilah itu adalah sesuatu yang mulia. Setak cangkolang ka Allah. Contoh, embian tero teka hajat paski entar kekajuan si berit. Wahai penunggu kayu, pohon-pohon yang ada di sini, ajiria nyamana seitetiaki wasilah tak mul jadi sisi Allah. Mun padlo kini kamian nyi ka Allah kini. Nyi ka Allah ni. Tapi mun ambian sowan kering wali, cabis kering wali, entar ke pengajian, entar ke tempat-tempat mustajab, kini kenyamana wasilana seibetetiaki wasilah kini ka adalah kemuljaan sekiranya tak cangkolang ke Allah. Ya toren. Contoh, mungkin ya Allah kalaban barokana pengajian malam mungkin seorang-orang gitu berangkat dari Combon biti sebang sediri jauh-jauh. Atau tambah saya berangkat dari Combon enggak ditong.
Kalaban adara, kalaban nete ni sepeda, gadit nete mobil, man kaman keng niat pengajian malam hari mangken, setuju malar mukai pasehat sarang ajunan, setuju dari paring nata kahajat sarang ajunan, sesongkan langsung baras, seandi hajat langsung teka hajat, ban malar mukai paringin kamuljaan, kapungaan. Ni kenyaman nah, pengajian ibadati wasilah. Iki kan? Pengajian ibadati wasilah. Pengajian mangken ibi gulai sebut ibadati perantaraan. Tapi kini kesesuai. Napa? Kelak berdebu. Wal madaru fiha ala ayyakuna lil wasilati qadrun wa hurmatun indal mutawassal ilaih. Teti kau tu andi kemuliaan, kau tu andi nilai di sisi Allah. Mohon pengajian jelas. Mak bisa. Sering jet burlebur Nabi Muhammad. Dengan mohon pada majlis zikir, pada majlis taklim. Ni kan Nabi Muhammad lebih condong ke majlis taklim daripada ke majlis zikir. Napa boleh pakai pebolong ke majlis zikir, pakai majlis taklim. Jelas. Enggak guru pakai adikir. Kirit wiritan, bah mungkin bagi ipa polong, pada majlis taklim, gagah ni kan? Apa majlis taklim ni kan lebih gagah? Tareh, biar ni dengakin. Orang ni kamun hormat orang kengkun gara-gara pisi, gara-gara pisi. Mani. Anggaran jangan orang mentero hurujul mani. Hurujul mani. Beni keluar aing mani, maka keluar pese. Mani pese. Mon orang nikah kun ekamul jaban orang gara-gara pese. Nikah ku laku mon ki je banyak tamu ya. Salah ancor dak tamu jakanin. Ada. Bodoh orang ni kamu kan karena teti pejabat. Sanlah ambu. Ada. Putih online. Cuma mian teku. Teku. Tak lakong. Mantan presiden, mantan anu. Tak berit ngak lembok rujo. Mun lembok kan. Ki jauh. Wing. Lagi kan. Bodoh si ngawal pada si anu. Salah ambu tak berit je. Ada lah. Ada. Berapa tahun? 5. Salah oleh 5 tahun apa boleh? Luang boleh. Benar? Luang boleh. Pon mare jabatan. Gogok. Bodoh orang ni kamu jogging karena gogok ikat akoen. Andi teku sekilo. Beni kun teku sekelan. Teku? Sekelan kan sama gelo. Jadi maki pedang ruah. Muning sekelan sama gelo. Ya sekelan ki pedang ah. Ni kata teku sekilo. Jauh. Tanyaan. Jauh teku sekilo. Jauh. Mon ki sakte kata aku benoreng tak langkong nyon sapora sakte ni ka lang mon le kering ondung make songo temen kering ning musle tukang pidato andaan mon ning panggung singa panggung iku hasya san le kering yempus tep ketepan Matan ni kelep-kelepan bakun ngabas baba anak tu babak mun mati dermit. Ada apes. Tapi mun orang ni kabararabu andi ilmu muljah karena ilmu ni kasajan ebeki sajan lebur sajan benya muntunnya sajan ebeki sajan ibur hamburaki tak ada kecuali kenge kebai sedekah. Mun kebai sedekah atamba. Keng mun ibur hamburakin berlibur ke Singapura. Ntar kemacan si angang aro. Saya keluar aing deh aro. Aro nyaman macana jahil.
Wah berlibur desa. Tamasya, rekreasi, mailang sompek ya. Ternyata san la mole, atamba sompek. Anapa? Pesen lah tanda. Ruwet. Tapi mon ilmu, jan ibaki, jan atamba, jan ibaki atamba. Bahkan ilmu kak ditoh sampai debun ulama, kullama isdada ilmi, isdada jahli. Angkor jana tambah ilmu, mak jan putu daya. Seneng. Orang ni kamu nak tambah ilmu na, jangan rumah seputu, tak rumah sebentar. Mun orang lah rumah sejek bentar, guru. Perban jek putu. Terus, walafdul wasilah fi hadhil ayah amun. Lafad al-wasilah di ayat ini itu adalah umum. Fahuwa syamilun litawassul bidawil fadail. Bisa meliputi apa? Orang bertawassul kepada orang-orang yang punya kemuliaan, kal anbiya seperti para nabi, wal auliya seperti para wali, wassalihin dan orang-orang soleh, fil hayati ketika hidup, wa ba'dal mamat dan setelah mati. Demikian ring-ring soleh gurwa. Nika Kiai Masari nika saya debu nika. Kiai Masari Jombang saya debu. Jadi gulep maca akin gini kan. Ambian maklean. Deki pak, anu pas tak tahu kekarang na ke tapa mak kain ambian. Eki. Bon. Lanjut. Ini karangan Ki Hasyim Asy'ari. Sima kompol ya. Pasera Ki Isamuddin Hadik. Almarhum lambak mula oning ngaji ke beliau ni je alim beliau. Keng seteki goda. Ki Isamuddin Hadik ni kan. Lambak. Bon, lanjut. Jadi ambian tawassul ke ring wali, atau tawassul ke ring saleh, atau tawassul ke para nabi, ni kepekus beliau di kaki odi maupun ampun sobong. Omor, Fatihah tawassul. Kalaban barokana para nabi, kalaban barokana para wali. Padan kedua, ibadallah. Aghisuna li ajalillah wa ku lillah asa nahdah bifadlillah wa ya aqtab anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab. Lillah. Nika tawassul nika. Tawassul kepada wali-wali, aqtab, anjab, sadat, ahbab. Nika tawassulnya man. Kangkui bisa teka aja. Mangkana kulaban sambian nika parloh mak masemak ke beliau-beliau itu. Mun ki odi pangucap. Ingat sering wali ni kaki muslim. Lah jadi kok pada tak tahu. Pada tak tahu. Jadi ndak setempel lah. Keng beda tanten ni kan. Kun tante ki alladzina idza ru'udu kirallah. Bonembian ngabas selerana. Pas telocor colok ni kan ngucap Allah. Guru kening curigain wali. Jadi mbian ngabas selerana. Allah. Ya Allah. Guru keningan. Mohon sini kan? Ya Allah, macam koros segiai. Lain. Guru nyebut Allah ambian tak kerjat keng karenan kiainya koros. Ya Allah, ternyata lempo. Lain. Tapi Nabi tanpa ambian nikai soro, ada ring nyoro, pas ngulat di sambian ke setong orang, pas ambian telecor oca. Allah, gini
Salah satu tanda. Atau nih ya. Maju bila waliyullah illa ala sakha wa husnil khuluq. Tak diwisuda, tidak diangkat seseorang walinya Allah itu illa ala sakha, kecuali orangnya itu lampe, dermawan. Kedua, husnil khuluq, bagus akhlak. Gini kapan? Ketika beni potran kiai monon maki sambian seteja. Kor lampok je lampon, akhlak bagus, kening curigain. Wali. Ya mun tak bisa kepi jadi ya. Wali murid. Wali murid. Hah? Wali murid. Ingapan jadi kan berarti le wali dong. Wali apa? Wali murid. Atau boleh ya? Wasabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Orang laki sabar seecak kocain monoloban sebini, aja berarti uji naring wali. Jadi wali. Jadi ambian mon bila lah ngantang tepote olai se sentak ben sebini kurung ngantang wali ya bon. Ki kan gula kan pernah acareta bedereng wali lamba mimpi orang swarga nika je seman ben kanjeng Nabi. Akhir orang sa mimpi ni bahaja habis. Aja bisa ke kamar. Aja bisa ke orang se wali ni. Dopak ke tolem ternyata kiai se yang kewali se mimpi ni lepecot ben bu nyai. Ibu mancengi pecot, jeder. Pas atanya ke ustad saya ngajar nih dalam kan. Iki kiai guru anak apa? Apa benar ini kata dia pecot ben nyai tadi kok. Anak apa jane? Mas kabin tak lonas jane. Mas kabin tak lonas. Akhirnya karena ngojak mas kabin tak lonas. Kiai nak orang si amin begini kan langsung gula habis ke kiai gula langsung depak ke dalam kiai nanti ke kita ibu debuin apa kita ibu debuin apa kiai lah debu sini apa kesambung ya gula pola ni pecot benbunya ini kiri aduh mau ning aja neng ingki ning bian apa masalah neng ingki ning dia ingki mak ngireng kiai abdi nasi majer mas kabinnya kayak entoy kayak ajunan tahu sarok norok ampun gue mau tak pokol bunya ini tak wali gua jadi kemarin pokok kenyan lagi wah ngocah jak mokol le kok tak wali ja kok wali murid mireng makile erban maren man. Allah keng munjan potongan dan potongan songko sering mireng jorak wali men. Gini kan tanda-tanda minabi tanda dari Allah katipun apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Perhatikan sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa susah. Siapa yang tidak punya rasa takut? Siapa yang tidak punya rasa susah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang si beriman dan orang-orang si takut kau. Itu tandana. Tandana saya, tandana orang wa. Yes, lanjut. Keng bed lagi. Beda. Syekh Ma'ruf Karohi ada bu, siapa orang si macam tuwaria, langsung icatat tadi wali abdal ban Allah. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrid
Ayo baca. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Sekali lagi, Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Jadi orang si macam ni kerja pun terlokale kutiba minal abdal. Etoles jadi wali abdal. Anapa? Karena doa ki umat Nabi. Allahumma arham umat Muhammad. Kebelasin ya Allah umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad. Kebakusaki kebadan umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Ya Allah, paringi jalan keluar umat Nabi Muhammad. Pon, kita lanjut. Wabil ityani bil a'mali salihati alal wajhil ma'muri bih. Wasilah nikah juga di samping sambian ban kula panikah minta barokana para wali, nabi ban orang soleh ngelakonin kelakuan kebagusan seperintah nikah adalah wasilah. Apa jengru? Wasilah. Salat sunat guru wasilah. Jadi mbian bisa ngak nikah kak? Ini ngakin. Mari apa jeng mbian angkat tangan. Kalaban barokana salat isya seelakonin sarang abdina beserta jamaah. Ya Allah, teka haki hajat abdina. Bisa. Mbian mari salat na babai. Langsung minta. Bisa. Apa asam mbian? Ya Allah. Senin Kemis kan? Senin Kemis. Siapa Senin Kemis? Mari mbian buka hari Senin langsung. Ya Allah, kalaban lastarina buka abdina hari Senin, pasa abdina hari Senin gak dito, kalaban barokana, pataka aki hajat. Bisa. Bisa. Alhamdulillah nih. Oleh muda tau saja habis. Oh, mbah mangkat ke dalam mbian. Wah nang-nanang ada ya. Ya. Itu terus ke. Okey. Oh tabah, tanang kong. Ingat tamu ikan toh bila paleman, seret yang kat tanang ban gula. Ya Allah, kalau ban sedekah, saya paringaki abdi nada kepada tamu, abdi dan nyontak hajat. Ambian sini ke dia. Marin di kantor, ya Allah, kalau ban habisan saya turakin, abdi pada tak hajat dia. Dan ini kenyaman bil ityan bil a'mali salihah. Jadi al ityan bil ityan bil amali salihah alal wajhil ma'muri bih. Jadi kan ngak mungkin marin ni kamian. Ya Allah, abdina lesuk ustaz. Abdina masuk angin eston nageng kunjung aja. Masa abdin tak apa teka hajat panajuna. Teka hajat. Nyinganyi roh. Nyinganyi. Padan baan jadi santri deh. Sebeda deh. Abdina muntuk eka dinto ya Allah. Masa abdin pasti babunga banajunan daya. Ya Allah. Letul wahare tak kerem. Pakun tak kerem. Ya Allah. Abdin ampun dah cek saper setengah bulan ampun pak tanda. Tidak kan tu ya Allah. Pakun. Mun pakun tak entar ngincam ke HP na pengurus. Pasepak pak mayu perempegan ya. Harus cek mantin. Pasepak. Apa baan si montuka? Engkau sengire mah. Mun baan tangire mah pak. Para dia baila. Baan si montuk. Engkau sengire mah. Janapan. Keropai dong.
Alon capan, saya ngangko gerem dek kiri. Iki. Dicok tero kana. Pangocak. Acur ke siapa penjong? Ke musle kok dek. Jangan palang ke musle jadi kok. Pada ban bini an robi gula ngocak. Nerangakin. Cek monoreng tedung ni kapas amimpe. Ibak na mimpe kini kata andi wudu. Keruan jaan mimpe na mimpe tak ning tafseren. Kuru perak bunga tidur. Mun andi wudu kuru jepon kening tafseren. Taring wudu ongku. Sana wudu pai setting ban lagen bah ngocak. Sapora naga. Kula andi wudu kula daya. Diwudin semilak ke bah ngocak. Ibu lay siapa pun jadi. Ke muslim. Lagi na ngocak. Cak uncang boleh mun kaya ngajri ya. Aliran sesat sih. Ya jarang yang sebini salah kapra. Mama pada selaki ngeting bah tahun le alasan wudu. Dan yang bah muslim kebaya alasan. Hah? Ki fa'ulima min hada, maka kemudian bisa disimpulkan dari ini annat tawassul, sesungguhnya tawassul itu yang qasimu ila nau'ain, terbagi menjadi dua macam. Al-awwal, yang pertama, at-tawassulu bil a'malis salihah. Yang pertama itu bisa tawassul kalaban kelakuan kebagusan. Wa hadzan nau'u ittafaqa sairul muslimin ala jawazihi. Macam semangken nikah tawassul ngangkui kelakuan kebagusan nikah ittafaqa sairul muslimin. Sepakat setuju ulama sepakat bahwa tawassul al-wasilah panikah adalah kelakuan kebagusan. Pon. Wasani tining nomor 2 at-tawassul bi arbabil fadail. Tawassul dengan apa saja yang memiliki keutamaan-keutamaan. Minal anbiya, dari para nabi, wa ghairihim, dan selain para nabi termasuk para wahali. Wa hadan nau'u mahallul khilaf. Macam nikah adalah khilaf ulama. Tetik bi gule ikabala bagaimana? Orang si endak kata wassul ban tak endak kata wassul. Orang si endak kata tahlil ban si tak endak kata tahlil. Mun tawassul ni kangangkui kelakon na tibi kebagusan sepakat oleh. Ngerti tak? Paham? Kalau bon kelakuan kebagusan segi buru kelakon benabtin terota kahajat ni ka oleh. Ngerti? Tapi tawassul sengangkui orang-orang simulja-mulja arbabil fadail termasuk para nabi, para wali, para solihin. Kalaban barokana Syekh Abdul Qadiril Jailani, kalaban barokana Wali Songo umpama abdin pada terokat hajat la nikah sebeda perbedaan pendapat. Ulama kita hanya taki oleh, tapi ulama yang lain hanya taki tak oleh. Paham? Bon. Fazawwazahu jammun ghafirun minal muslimin wa manahu akharun. Jaipon Hasyim Asy'ari sangat banyak yang memperbolehkan kita ngangkui wasilah ulama-ulama, para wali-wali, para nabi, itu boleh. Tapi juga sangat banyak yang tidak memperbolehkan. Ngerti? Ambian norok sekama, oleh tak oleh? Oleh. Ini? Alal kafi salat Allah ala syafi salamullah bimo yiddi nighalisna minal balwa iya Allah alal kafi salatullah
ala syafi salamullah. Nika maksudnya dak ke Nabi Muhammad salat salam. Bi Muhyiddin khallisna, barokahnya Syekh Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir. Barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, khallisna, selamatkan kami ya Allah, minal balwa ya Allah, dari musibah-musibah ya Allah. Lah, saya baca gulaban sambian ni kan nyaman, at-tawassul bi arbabil fadail. Tawassul kepada orang-orang yang mulia-mulia, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh Jammun ghafir, ulama yang banyak memperbolehkan, tapi juga banyak juga yang tidak memperbolehkan. Umbian norok sema oleh. Nggih, pon sagak dintoh pengumuman malam Senin bakal dateng siapa ya? Ki Habibi Badwi, Ki Haji Habibi Badwi. Seperti ngiseh putra negeri Badwi, penceramah nyaman nih kah? Beda konten kreator juga beliau itu ning YouTube, konten kreator. Apa deban anoroh kelebun morleke hampir. Terus yang kedua malam Senin berikutnya Ki Fauzan Badruddin, kiai-kiai muda kepini. Malam Senin berikutnya Akiu. Karena Akiu sudah datang. Insyaallah tersehatlah. Atau anak Akiu ini ya. Sengese mun Akiu tak bisa nikah. Sengese. Sekian niki. Istighosah nika tetap bi gulampon mari paringaki wiridna kadinto insyaallah akan dipimpin keruah semaca burdah Ustaz Abdul Rashid sebiasa dan Ustaz Abdul Aziz sebiasa pemaca bantan gula bi gula cemai papersisen ning Mekah Madinah sampunga ning istigasan dadi ning Mekah Madinah bi gula sampunga dadi papersis cemah gula istigasa ianwa arekan candring metu candring coba setut jarak jauh, kita hubungan jarak jauh, LDR-an. Pesan saya pada anak-anak santri, ikuti aturan. Saya tahu kalian mau berbuat apa, kalau melanggar tidak usah ada laporan, saya pasti tahu. Mentah berja jotiaki. Saya tahu, oleh karena itu hati-hati, ikuti aturan. Nanti kalau ada pelanggaran malam Senin Putri, kalau ada pelanggaran umpama bersih buru bersih ini kan, maka malam Senin tidak diperbolehkan keluar. Tapi kalau aturannya diikuti, tak meler, maka juga Putri tetap ikut oleh pengajian malam Senin sebagaimana biasa. Tapi kalau tidak ikut aturan, umpama nanti ada pelanggaran, ternyata bersailang, macam-macam, bini anda punya akal lah bolan. Kini kebigula tidak boleh ada malam Senin. Atau lakean ketika tidak ada saya kemudian pelanggaran cek benyaan, maka akan saya tindak pasaan pajan abid di semulia. Tapi kalau kalian tidak melanggar, ternyata pelanggaran tidak, terus kemudian sambian tak pati melanggar, maka pemulihan tetap setelah wisuda pulang. Tapi mun sambian melanggar, etengku bigule sambian selama 16 hari ini kan. Ya tesah. Mun sambian melanggar, abid jadi mulai aja. Mapemulia tangkel segemi. Jadi, napa jangan kojang kogiain. Pemulia tangkel segemi. Mun tak perjajah, coba melanggar, itkon telepon ke saya, Ketua karena ini ponakan saya, Ketua melanggar, bukti yakin, langsung saya rubah seketika itu, pulang tanggal 25. Oleh karena itu, sambian lakian saling ajaga, karena nikah si melanggar ring katelok, mereka sekapina, bener. Nikah seres-beres pahit capok. Binian juga begitu. Pokoknya saya lihat 16 hari ini, kalau tidak melanggar, berarti mulian tetap malam 11
bulan Ramadan kalian pulang. Tapi tetap melanggar punya pelanggaran, segemi. Tak pan katoman ini. Gitu. Doakan. Terus untuk Ustadz yang baca apa namanya? Yang Fatihai lakean ben binian Fatihain, maca akirotip khusus aki saya dan seluruh jamaah. Nggih. Sekak ditoh pamator ongki nikah umroh biasa. Mun gula lah umroh ben taon. Dadi takmin Nabi resejerer. Tidak sejarah. Jadi wali santri male tahu sa repot embian, tahu sahara sejarah. Bigule tu akhir. Mon nyiyo magula, si nyiyo magula. Are. Mon nyiyo magula embian ayan roh. Malam kedatangan mari senika salaman nyom pas ada bersama kan toh. Pas ada sejarahan notop. Beni tidak menerima tamu, tidak menerima sejarahan. Ya mun tamu ya biasa ku lakukan cet beda tamu. Kemun sejarahan tak ada karena nikah beni hajian. Kula akan mengajari kereng-oreng begitu. Tausan apa? Melihat tak berak tengka, ki? Polan reng umroh ni kebanyak makan. Kita amaretong ledeng boleh. Bini an pada iya lebede boleh. Jadi ada sejarahan. Ben gula langsung pengajian pola nah. Langsung ke Jebah, langsung ke kampus nikah. Termasuk AA juga bener matamu ya. Enggak takok dia sendiri matamu. Ki, karena gula ben oki sampung tuana. Hashim anak gula du malam. Takut apa? Senin, Selasa, Repuh jam Mekah pada duhur kento akan dinikahkan. Hashim kabin nikah bani kabin ke oka kabin resmi la lebede soratah malam resepsinya di Madinah insyaallah malam Kamis. Jadi resepsi di Madinah sih takung resepsi tak main malam resepsi di Madinah pas perkawinan siang insyaallah hari Rebuh ning Madinah lemah malam Kamis pada Isya resepsinya. Oke, terlancar terlaki ya mata lelaki kan dus sipaan dekian tertulingan dong gula male kompoi male banyak dekian male napanya mana male keturunannya banyak lagi. Oke, pon sekak dito ayo si maja sholawat